Mažiau gerk asilę. Neteisi lokelį, tu Ivanas. Ateinu duchė, kurva, ką su gaujukė, laukia jau nachui asilę tu. Ateik, laukia, kurva, tavęs nachui. Valka Jau tu, parašei kurva, portus, skaityk, kurva, pažerisi. parašei. Все желания сбудутся, прыгай, мадам. На блатных номерах катятся фраера. Басы долбят, звучат в тактику полай. Тонированный джип исполняет как джи. Все желания сбудутся, прыгай, мадам. Район тихий, спальный. Тут не растут пальмы. Тут не предъявят, если носим пальмы. Тут пацаны с окраины, дела сакральные. Багажник от дела, как они тайны. Окруженные палевом больше, чем надо. Навалю валюма, чтобы остаться без собак. Ладно, мы едем плавно. Второстепенная дорога станет главной. Басы долбят, звучат в тактику полай. Тонированный джип исполняет как джи. Все желания. Bovai, gali ieškoti kito gengo. Ką? Galite ieškoti kito gengo. Pivdėjau, tai prisijungiau kažkūną, šaudė mane, tai aš nebežadu kitą. Nu taip, sen, ta prasme, užpysta gengo, uždarau gengo, ieškokit savo neoficialiai, kaip pažinsinis, kročiai savo draugelį. Ne, tu tiesiog perkaitai viškį dabar. Kas perkaitai, nahui, ta prasme, kai vakar kurva šiziką galėt pagauti, visi nahui buvo visiems pohu, nahui, dabar pasijungiu su šaudu, zaibys. Kuris buvo? Šaudo, no. Zaibys, nahui, ta prasme, kažkius, sėdint, ta prasme, ne? Taigi pakeltus, nes bagaimą negali žinot, kad jos pakrauni. Nebekelsiu aš nieko, ta prasme, su gengo aš nebenoriu reikalų turėti, viskas.